So this afternoon, kakabsat, I would like to share with you from the book of 1 Peter chapter 5. If you would open your Bibles together, please. 1 Peter chapter number 5. At basahin natin from verses number 6 hanggang verse number 8 o 10, sorry. 1 Peter chapter 5 verses 6 to 8. The Bible says, "Humble yourselves therefore under the mighty hand of God, that He may exalt you in due time." So kadeta nga verse 6 kakabsat makita yung aya, there are two important words to consider: humble and exalt. So datayot mang humble ti bagbagi tayo, tati apot mang exalt. Kasi no hante nga aramiden kakabsat agbaliktad no kwa. No datay ti mang exalt ti bagbagi tayo, ti apo pahambolin na tayo. So pili ka. Where is my naka-spotlight bago? Ayan. Okay. So agpili tayo kakabsat. Datay ti aghambol, tapno i-exalt na tayo ti apo. When no i-exalt tayo ti bagbagi tayo, ket ti apon tot mang pahambol kanya tayo. So it should be in accordance kadeting a verse. Verse 7, casting all your care upon Him, for He careth for you. So, basapol kakabsat nga itaklin tayo, dagiti amin nga pagkarikutan tayo kenkwana, kaputa iso, ket ipatpateg na tayo. Be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, as a roaring lion, walketh about, seeking whom he may devour. Whom resist is steadfast in the faith, knowing that the same afflictions are accomplished in your brethren that are in the world. But the God of all grace, who hath called us unto His eternal glory, by Christ Jesus, after that ye have suffered a while, make you perfect, establish, strengthen, settle you. To Him be glory and dominion forever. Amen. This afternoon, I would like to share with you this message that I entitled, The Heavenly Father's Care. The Heavenly Father's Care. Our Heavenly Father's Care. Ti panangilala, panangikanawa, iti ama. Amuyo kabsat, every good father cares for his family. Amen? Every good parent, generally, not only father, but every good parent cares for his children. But how do we show our care for our children? So today, I'm going to show to you how our Heavenly Father shows His care for us, His children. So timo na nga sa lugsod ditagat, are you a child of God? Are you a child of God? Ikaw ba'y anak ng Diyos? In John 1:12 it says, as many as receive Him, to them gave He power to become the sons of God, even to them that believe on His name. So, dating nga message, kat para ken ka no anak na ka ti Apo. Yan no na ka pa'y anak ti Apo, masapol nga masave ka. You need to come to the Lord Jesus Christ and accept Him as your personal Savior, so that you will also become a child of God. But if you know 100% with all of your heart that you are a child of God, that you have a personal relationship with God, that you are saved, that you're eternally secure, then this message is for you. The goal of this message is for you and I to understand, to comprehend, to be comforted. May papan iti panang care, iti Diyos, iti biyag tayo nga anak na. Well, you might say, but Pastor, God has many children. Can He care for all of them simultaneously? Maiwanan nga ta ni Apo Diyos ti aming nga anak na, nakatado nga anak na. The answer is yes, because our Father is the sovereign God. Muna amin kakabsat. Sa dinuman ti ayan mo, hamo mailumungan ni Apo Diyos. You cannot hide from God. And so this afternoon, I'd like to show to you how our Heavenly Father cares for us. There are at least seven, that I'm going to share with you this afternoon how the Heavenly Father cares for us. Number one, He provides for our needs. He provides for our needs. For every parent, father and mother, nature tayo kakabsat, it is innate. Agda iti kaunggan tayo, dayjay kababalin, to provide for the needs of our children.
So He provides for our needs. Isunat mang provide kada giti kasapsapulan tayo kakabsat. The Bible says in Philippians chapter 4 verse 19, "But my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus." Dahil nga verse kakabsat, pagpakita na nga ni Apo Diyos, supplyan nati amin all our needs. So what is your need right now? Amoy nagmayat nga, iti pa nagbiag, numan pa'y agtrabaho tayo, numan pa'y panunutan tayo, day di agpaay nga pakasapulan tayo. I'd like for you to know that even our Heavenly Father is concerned about providing and meeting our need. Idirabi kakabsat, kaputa nag-open deti akay tayo, deti academy, kat busy digiti teachers tayo. My wife is teaching the preschool and love faith sa kinder at saka grade 2 yata, and Joanne, di baro nga Bible student tayo, is teaching the grade 1. So tikarigatan kadakwada kakabsat, narigat amin di trabaho da because adu digiti ubing ngem ti most challenging kakabsat ket deti ko ni Mrs. deti preschool han nga gaputa narigat ni isuro giti ubing ngem di pa nagisagana digiti lessons. Although our educational system diti academy tayo is modular, DJAC nga makuna accelerated Christian education, modular, paces isuna. But every page, ada istoryam. So you can just imagine, if one page is about 20 pages, that's about 20 stories. Kat may isa lang nga subject. So no talo nga subject, per page, ada story na, kat 20 pages, you times that into 3, so that is 60 stories all in all. Maparikutaan ng kakabsat. Kasano deto, ikunana. Because she is only given chance to visit her students 2 hours a week per student. Kaya iniisip niya, bawat estudyante, pag visit niya ng 2 hours, istoryan niya na lahat yung halimbawa 6-7 pages. 7 stories. Istorya na ka de Jobing. And I said, wow, that is impossible. It is impossible for the child to be able to get all the stories in 2 hours or be able to remember in his memory. Kaya kagabi, pray siya ng pray. Hanggang siguro alas 12, gumagawa pa yan. Kadamo yun, bigat kakabsat, nakaragragsak tiriing na. Kat kunana kanyak, you know, kunana, in patagtaga, inop ti apo kanyak ti answer de problema, kunana. Amo yung sinungbatan ti apo, instead, kasi ti plano na ide, i-record na cellphone at video, ma-video iso na cellphone, nag-istorya, o tapos DJ soft copy, maita DJ parent, tapno DJ ubing, buyaan ng tulad DJ istoryanan, but even then, naka-ado nga trabaho kakapsat, 7 stories, how can you finish that? Sabi ko sa kanya noon, itong mga Bible student, pag-istoryaan ni Benjamin, ni Joseph, ni Bangbang, pag-istoryaan nila. Pero mahirap pa rin. You know what, last night, in patagtagainap ti abo king kuha na di answer di problem na. So nagmayat ti ring na ti bigatan. Kunana, praise the Lord. Ambom tintad ti abo kanyak, kunana. I don't need nga video. Tilang aramidag, i-record ko di audio, i-istoryak di audio, tapos agikabil dandulang ti pictures. Di kad, sobrang dali. Sobrang gaan. I-record niya lang yung audio, papakita lang yung picture. So yung bata, panonoorin niya yung video, pictures na nakikita niya, at naririnig niya ngayon yung kwento. Sabi kong ganyan, grabe talaga ang Panginoon. Pag nag-provide in a very amazing way. Kakabsat, iti pa nagbiag tayo, ada pagpatinggaan ti pigsa tayo. Ada pagpatinggaan ti laing tayo. Ada pagpatinggaan ti abilidad tayo. Ngam niya po Diyos, amuna di kasapulan tayo kakabsat. Kat no kumamang kakpakumbaba nga dumawat ken kwa na, itid na kan ka tinakaskas daaw nga provision para ka dayjay nga need mo. Mabaling nga tinid mo iti dayjay nga kundaway kat parang ganon wisdom. Kunana di Bible di James 1:5, if any of you lack wisdom, if any of you no kurang kayo iti wisdom kunana, let him ask of God that giveth to all men liberally. Imagine that.
Amin nga tao ti Bible nga dimawat ti wisdom ti Apo, inikkan ti Apo, nakaskas daw absat. We find Joseph nga the dream ni Pharaoh, kat awam maka-interpret. Even the wisest people in the land could not interpret the dream of Pharaoh. So Joseph asked from God, dinawat na iti Apo kabsat, kadintad ti Apo, jay need na nga wisdom. You know what? They jay nga answer, counsel, was enough to save Pharaoh, the family, whole of Egypt, and even the brethren of Joseph, the whole world, from a coming problem, crisis, because of that wisdom. Oh, ni Daniel nagkararag ti Apo, into ti Apo ti wisdom king kuana. Isong iti dating nga gundaway from the youngest to the eldest. Antay laeng ag-rely on our own understanding. Let us come to God and say, Lord, I need your wisdom. Supply my wisdom, Lord. Kat ito ti Apo. Kunana, and upbraideth not. Tiyan na sa di upbraideth not. Kat hanakan to nga ungtan, hanakan nga laisen, hanakan nga tagibas ito. Hanakan nga do mga no, umasid kagat, adula amin. O, di ba? Ni Apo Diyos kat saan kakabsaan. No dumawat tayo ti Apo ti wisdom, hanako nang adula amin nga daw-dawatem. Because God knows that we need. He cares eh. It comes from a heart that truly cares. Amo na nga need tayo. Isong edad na kakabsaan. Oftentimes ni Tito Adrian at the time nga makapag-share no kaiso na ti testimony na ti kasaad na di barko. Kabsat, kat istorya na. Dahil recently ko na pastor ko na. At daman may isang challenge dito barko. Kat urayin mi ko mga umay ti aggapupelang ti opisina ti mang tarimaan. Ngam apay nga umay pelang ko na. So nagkararagak ti Apo. Kat inted ti Apo king kuha na ti answer. You know, napan na tinarimaan kakabsat, napagplastar na DJ Crane. That's a wisdom from the Lord. Wala sa libro yon, wala sa kanyang natutunan yon, pero inted ti Apo nga wisdom. So ang moyo kakabsat, He provides for our need. Hanlaan nga material di kasapulan tayo. Mabalin nga financial tinid mo ita, yes. Hanlaan kakabsat nga financial tinid tayo, but sometimes physically, emotionally, mentally, wisdom, but most of all is spiritually. Iso nga niti, dahil nga gundaway, you have needs, kat isot pagkadanagam, isot pagworian, itibiyag mo nga absat, come to God, because the Father cares so much for us that He provides for our needs. The Bible says in Galatians chapter 4, verse number 6, Galatians chapter 4, verse number 6, it says, in Galatians chapter 4, and because ye are sons, God hath sent forth the Spirit of His Son into your hearts, crying, Abba, Father. Amo idinasave tayo dinawat ni Jesus Christ. God sent His Spirit into us, and may the Holy Spirit nagnaatibiyag tayo kakabsat. So if you are saved today, you have the Holy Spirit of God. You have the third person in the Trinity. And that Holy Spirit lives in you. Why? Tapnon isot mangyadap, isot mangyasideg, mangyadap. DJ puso tayo kakabsat, kadeti relasyon tayo iti Diyos. Because, syempre, bago tayo nga na-save, hantay ammo pa ni Apo Diyos iti. Mabaling nga, you know something about God, pero no kung ma-relationship kakabsat kat at the adjustment period, at the nga transition period, so the Holy Spirit timang tulong king ka nga makayadap iti spiritual life mo, di relasyon mo na po Diyos. Here is an example. Idi grade, grade 3 kakabsat. When I was in grade 3, kasi nag-grade 1 kan grade 2 nak dito San Agustin Elementary School. Dito yan ti Laod. Na-classmate kam sa ni Sister Jen. Kaya, na-classmate. Muna ka ngam siya. Okay? I met. Okay. Anyway, so, nag-move na, iti grade 3 ako, napanak na grade 3 yan ta SPED, Special Education Center. Dito yan ti Tiyandan, ako tayo, munisipyo tayo. Dawam kin ni Glenn. Idi ko ang kakabsat, di siyempre, new student ka. Among na new student ka, akat, agan alangan jeritnam, di ba? Hanggang balint agin lalaing, new student ka nga rod. Di ba? Tapos, baro di eskwela, so parang nag-aalangan, hindi mo alam kung anong gagawin mo. Hindi mo alam papaano, di ba? So, you know, alam nyo naman, pumunta kayo dyan sa Hawaii, alam nyo yung pakiramdam yan. So anyway, at may isang tao, idi kakabsat,
nga tinagan na kat Richard. Richard tinagan na. Diyan ka mo yan at yan at di nga classmate ko. Idi ni-introduce sa teacher ni Ma'am Halyar. Halyar Tebeliado na ka. Oo. Kahit kunana, I'd like to introduce to you your new classmate, Provy Cadelina. Kunana, di siyempre, pinalakpakan dagdag classmate ko. Hindi pa nagmameriendaan ng kakapsat, imay daddy Richard, kunana, gayem, kunana kanyak. Kaslang isuti ng tulong kanyak na mayadap ko ti bagbagik ijay klase, kan ijayanta school. So, nagbalin nga nalaka kanyak, di pa nag-adjust, di riknak, to be able to understand, everything because of that friend. As jay mo ti Holy Spirit kakapsat. Oo. Nga, imay kadatay ti Holy Spirit, tapnon isut mangyadap ti bagbagi tayo. Di mangyasidid kadatayo iti Diyos. Kasi, siyempre, hangkasanay nga, karkararag, di ngamin, kada kayo nga, kaadwan kadatayo kakapsat, hantay sanay nga, karkararag. Di ba? Isungorod nga no, si kamanti aglid ti prayer, bakit? Si kalatan lakay. Si kalatan, agbimpin na to do, because hindi tayo nasanay mag-pray. Hindi tayo nasanay nagbabasa ng Bible, hindi tayo nasanay magdamit pang church, hindi tayo nasanay mag-soul win, hindi ganun ang buhay natin dati. Pero ti Holy Spirit kakapsat, isut mangted kada tayo, kasla friend that would help us adapt ourselves into the new normal of the Christian life. Masusurom ti ag-pray, agbasa at Bible, masusurom iti ag-say amen. Dati agim amen ka kadi, di ba? Da kayo kabsat, idi unsave kayo, agim amen kay kadi, kat saan? Ngum itatanta na save, kagat gaputa, daging kati Holy Spirit, kat hindi na nakakapanibago sa'yo mag-amen, kasi there is somebody in you nga mangiparik na nga napintas dito, ubram, napintas na ibagbagam, o di ba? Dati, hindi mo nasasabi yung by God's grace. Di ba? Nasasabi nyo ba yung dati? Nung unsaved kayo? Hindi, di ba? Pero itata by God's grace. Ngayon nga di ba yung ibang mga estudyante na mga members natin ng church, pag nasa school, biglang nag-amen, papalingon yung mga classmates niya, kasi nakakapanibago sa mga unsaved yung mag-amen. Nakakapanibago sa mga unsaved yung sabihin mong, parabor ti Apo, by the grace of God. Di ba? Pero ngayong na-save ka, you have the Holy Spirit, humanly, parang nakakapanibagong mag-amen, magbasa ng Bible, mag-pray. Ngem the Holy Spirit, isut mangted king ka kakapsat, tinagpaido mga karirik na. So nga, let's read the verse once again, para maintindihan nyo. And because ye are sons, God hath sent forth the Spirit of His Son into your hearts, crying, Abba, Father. Isu iti mangyadap jeriknam, tapno maibilang mo ti sarilim, nga kas maysa nga anak iti Apo. The Spirit of His Son. Espiritu, day anak, that's Jesus Christ, nga Espiritu, itid naging ka feeling iti maysa nga anak. Mayadap mo, day bagbagim iti Diyos. So iti dating nga gundaway ka kapsat, ti challenge dating nga point. Han kayo nga, dete kaslang ag-hesitate, anat Ilocano hesitate, agal-alangan nga umasidig ti Apo. Ipasig tay kumat bagbagi tay ti Apo kakapsat. DJ ti challenge dati nga point. Ipasig tayo ti bagbagi tayo ti Apo. DJ prayer isot pagbutihin natin kasaritam ti Diyos nga as your heavenly Father. Datayo nga ama, datayo nga ina, datayo nga naganak, datayo nga anak. Han ko mga kaslang agan-alangan tirik na tayo. Han ko mga kaslang tirik na tayo kat detay hanak sanay ti kastoy nga karkararag no. Because the Spirit of God's Son came into us. Tapnon isot mangyadab mangtulong kada tayo nga umasidag iti Diyos, whereby we cry, Abba, Father. And so your needs may be great, but the grace of God is greater. And there is no problem that God cannot solve. Iso nga day jay kakapsat, ipasig tayo, agkararag tayo, ibaga tayo ti Apo, dagiti amin nga dapat ibaga tayo kengkwana. Nangruna ka dating amen. Among digiti lady, sagat hangan narigat kaya isuro dati kasi ti babae kat medyo emotional. So nalakang nga makat-adapt ti recruit na. Dating amen akat lalaki tayo. Gamamuyo ka kapsat, padak na men, padak na ama, masapol ka kapsat, nga ipasig tayo. Diba? Dati at home. Diba? Kung natin nung wagat, ipagpabalay mo. Kung natin nung amoy, the word nga ipagpabalay. Kaya, ang kagal-alangan, ang kagbabain, pagpabalay mo. O, diba? Ay kasta aya din kalupatan jerep alam mga anak mga rod gayem kanang mga tisoda gayem di ba kasi impagpabalay mo
Di kami nga usat. Ngem no, alam amin na bagkada kwartenta balay na kat hanga ay papabalay day jayin nga kapsat. So agsubsobra ka no kuhan. Okay? So kaslakas day hang kagal alangan iti apong kagal alumiim. No may panggap ti pa nagkararag hang kagal alumiim. Masapol nga day jay honest ka. Apay ko mga agal alumiim nagkararag ti apo kat idinto nga isut amat. Oh, kaslay din na minsan. May panggap day di pa nang i-adapt ti bagbagi tayo ti spiritual life. At akaro ba dito yung imay? Kagamsat. Kat kwa iso na. Medyo adainom na ka. Adainom na, di may kanya. Kat kunana kanya. Pastor, kunana kanya ako. Among kunana. In 1980s, binaptaysan nak ni Papang mo. Memberak dito church, kunana kanya. Kat tilang kayat ko nga maamuan. Sakbay nga ituloy ko istorya kunana. Maawat nak nga tapelang diti kapilya pastor. Kunana kanya. Kat ko tito ko nakawang problema dito. Dati apo kat ko basta pa kung babaka awatan naka kunaka. Kasyak to kit din. Kastoy kunana. Ag 3-3 nak. Ag di 3-3 sigel. Paspasada. Kat numanan adda mailugang ko nga membruyo dito. Ijay lawag. Ikanak deti trucks deti kasgat basbasaan. Kat iyawid ko na kunana. Mapang ko ipalipit, ibagbagag kang bagot ko, sambungan anun di kita, hamukot-kot yan di kita. Kat basbasaan na kan nukuha sa tatan, idinaminsan nga daw, dagan umay sa nga nailogan nga balasa nga member di church, inikkan damanan, basbasaan na. Kat ang moyo kakabsat, kinulding ti apo. Kunana, pastor, ag-surrender ti apong kunana. Ag-surrender ako. Ana, dahil tuyang kunana. Nukit kitak tibyak ko, 60 years old ako, inom latadok ubrag. Anat mapasamak tibyak ko ni Kasto. So, agsubli, akti apong ko na. Ama mo ni Sister Luisa, di jay. Akti tricycle, di lawag. Well, agsubli, akti apong pastor ko na. Kadamaw, once nga imbayak, diti kapiliyang ko na. Mamimpin sambat nga ikatit aginumag. No, ano di bagbaga ka ro ba? Bebe, am deta, ko na. Mung deget na nga sa wundi, jay kapsat. Amom nung amin agbalbaliw agad kasla din nakakapanibago. Oh. Anat nakambo ko na daging ka, di ba? Ngam di Holy Spirit kakabsat, i-adapt na jerit nam tapno hang agal alangan. Han nga agal alangan jerit nam agbalbaliw, han nga agalangan de jerit nam agkararag, aggimo, agigem ti Biblia, nga ipakitam nga Kristiyano ka. DJ ti work ti Holy Spirit kakabsat. Iso nga kas anak iti apo iti deti nga gundaway, diti agal alangan nga agkararag. Ipasig tayo, iyasideg tayo di bagbagi tayo ti apo because iso na ti ama tayo. He provides for our needs. Number 2, our Heavenly Father's care. He listens to our petitions. He listens to our petitions. Ti ama tayo di langit kakabsat. Adda nga mangdingeg ken mangipangag, dagiti ar-araraw tayo. Hala, hantay man nga mahipkas dito yan ti group chat ta ita, digiti amin na prayer request tayo. But you feel free kabsat, you feel free nga mangi-share, no anyat prayer request yung itata, ikabilyo lang ditan, tapnon may kararag da kayo kabsat. But you know what? God will listen to our petition. Nagmayatan ta among nga ti apo kot dinggan na kaya. Psalms chapter 55 verses 16 to 17. Psalms chapter 55 verses 16 to 17. The Bible says in Psalms 55, as for me, I will call upon God, and the Lord shall save me. Nagmayat daya ta kakabsat. Umawag akto ti apo, ket ti apo isalakan nakto. Nang nangruna kakabsat, no ado, dagiti riribok ti biyag mo. No adda, dagiti tattao nga mang tagtagibasit king ka, uno mang ibababagang ka, uno mang perpersecute king ka, uno agar-aramit iti dakas king ka. Adda di human nga ritna tayo nga kayat tayo mo't kakabsat, iti bumales. Uno kayat tayo iti bumali kakabsat kadakwada. But you know what you need to do? You need to call upon God and He will save you. Kadeti nga, wicked adamay sa nga family nga narit na nakakabsat iti kaslang dete panang tagibasit dagiti kakabagyan. Ket nagkararag ti apo ko na apo makaamu ka kadakwadan ko na. Amom tinapasamak dayjay tao kakabsat na aksidente. Na aksidente. Alagat hanyo mo siguro yung karkararag nga ma-aksidente. Ay ako nagkadakwada. Ngam, inkararag na ti apo ko na. Makaamu ka kadakwada na apo ko na. Oh, di ba?
ket talaga nga nagtrabaho, iso nga kakabsat, ti ama tayo, iso tagapagtanggol tayo. He's our refuge, He's our strength. Iso nga umawag kaging kuana. Di nga mi nga kakabsat, amom ta ubing no, adamang kasta-kasta king kuana, kat, mami, kuna nagpukawag. Daddy, kuna na, di ba? Idi ubing kami kakabsat, at dada karkaroban mi ubing, idi nga, alam ko dito pagbagal sinudan, no, dadi, awan dan sa dito yan, karoban. Nakarit, dada ubing nga nakarit, dito idi. At saan kami rumrumuar, di da kam lang hanggang gate kam lang, no, da kam ta gate kat, kumay, da kami karit-karitan. Kakabsat nga, kung kunada ka da kami, kakabsat, tapos, agkid-dikid disda. O, siyempre, agipulong kami. Makitam na eh. Kung naman, nagtataray, dan tumutang kakabsat. Nagtataray, di kidyo ubing, o di ba? Kas jay no, agipulong ka, nagtataray da di kidyo ubing. You know? So, kas jay, we need to call upon the Lord and He will save us. Numariknam nga ni Satan, iyok oppress na ka, nga ni Satan, kas dete tirtirahan na ka ni Satanas ita kakabsat, mariknam ti panang tira ni Satan ti biyag mo, agipulong ka ti Apo. Isungam mo, urehan ka na laing nga tao, ure awang gaw-gaway mo ti panagbiag. No umawag ka ti Apo kakabsat, talagang talimpugaw nga umadayo ni Satanas iti biyag mo. Kabutang ni Satanas ti Kristiyano nga managkarkararan. Deta tandaanan nyo. So when you feel that the devil is oppressing you, when you feel that the devil is discouraging you, is trying to put negative thoughts in your mind, kung Apo, tulungan nat. Tirtiraan nak man ni Satanasan na po. In-inject ka naman ti negative, deti panunot ko na po. Parpariknaan nak man na po iti dakas, Lord. Sapay ko Lord, tatulungan nak. And you know what the Bible says? I will call upon God, and the Lord shall save me. Verse number 17. Verse number 17. Alright? The Bible says, sa baleta, Psalms 55, verses 16 to 17. Ayan, verse 17. Evening and morning and at noon will I pray and cry aloud. Imagine nyo kakabsat. Umkisak iti Apo ko na. And He shall what? Hear my voice. Iso nga, dito ti bottom line, dito ti point, dito nga message, dito nga point, kausat, dito ti pinakasentro na, that when you feel you are being under Satan's attack, ti biyag mo, ti pamilyam, ti finances mo, hanggang nga maupupay, hanggang nga madiscourage. Umawag kay ti Apo, paisalakan kay ti Apo. Kinabailan ti Diyos nga isalakan takararwam, ti papanmot impyerno, di nakagad kaya nga isalakan ng kadagiti pakairitaang kadagiti mangtret ti biyag mo iti dayti agdama kakabsan. If God was able to save you from hell, He is able to deliver you from any problem, to deliver you from any burden, from any challenge that would try to harm and destroy your life and even your family. So nga datay nga naganak, bakudan tayo mo, digiti anak tayo ti kararan. Kat ko na tayo, Apo, digiti anak ko, masapol nga no anyaman ti ibil nga mapan mangkuriro ti biagda, mangdadael, mangsway ti biagda Apo. Sapay tatulungan, iliklik mo digiti anak ko Apo. You call upon the Lord and the Lord will save your children. Isalakan ti Apo, iliklik ikanawa ti Apo kakabsat. Dagiti anak tayo. Nakakarot kat da kaming agkabsat amuyo hang kami perpekto kakabsat nga di makel. Ngem no apay nga da kami ti kasti nga sitwasyon nga inliklik ti Apo ti biag mi ori anat madi nga pagturungan mi kumaidi kakabsat. But you know what? Adama mami, we have a mother who is very prayerful. Ana makikita activities mi day school ngem grabit pa nagkararag na kakabsat. Ana makikita mapasbasa no anat nagunag ti puso gan panunod mi ngem permit pa nangikarkararag na kada kami. Ket patsen mi that the Lord preserved us, the Lord has kept us even to this very day, tapno makapagserbi kam ti Apo kakabsat, but because we have a mother who always called upon God, and because of that prayer, God listened, and the Lord preserved and delivered us from many, many, many evil of this world. So nga kakabsat, let us call upon God because the Lord listens to our petition. Dahil dati aramidin tayo kakabsat. Number 3, how does the Father care for us? He directs our path. He directs our path.
Iso na kakabsat, iti mangiturong, mangidirihir, mangiwanwan, mangidalan kakabsat, dagiti turong ti panagbiag tayo. You know, there are situations in our life beyond our control. Ado dagiti paspasamak kakabsat nga beyond your control. Ngem numan pay digiti nga sitwasyon ket beyond our control kasla kuma deti pandemic, this is beyond our control. Di ngamin kakabsat adda nga kada kayo ti mabalin takderian ta tuktok ti balay na itaket ko ng pandemic agsardin nga kunam. Awan met ay kakabsat. Kaya mata, do you have the power ngayon kayo natuktok ta balay yung itaket kunam. I tell you pandemic, you stop kunam. Apay si kaniki buloy, di ba? Nga mangibagati stop. Di ba? Hindi mo kaya yon. So this is a situation beyond our control. But you know what? Deta personal nga panagbiag mo, God is concerned. Kat mabalin nga pampanunutem, no awan trabaho, kasanon tong aruden. No bumagsak ta ekonomiya at Amerika, kasanon tong aruden. These are situations beyond our control. Ngem ni Apo Diyos kakabsat, kabailan ng urnusen. Proverbs 3:5 and 6. Trust in the Lord. This is one of my favorite verses. Trust in the Lord with all thine heart. Hangkag dudo kakabsat. And lean not unto thine own understanding. Hankalaeng kumang agtalag iti bukod mo nga panakaawat. In all thy ways, acknowledge Him, and He shall direct thy paths. Nagsayatin kakabsat ayan. He is already in our tomorrow. Ni Apo Diyos kat addan ti masangwanan tayo. Kaya, hampay nga dimten kakabsat ti December. Sino kadagiti problema kakabsat ti Decemberan? Dito nga tat December nga awang paala tayo. Kung kunate nga taaya kakabsat. Kung kunamin, dito ito nga tat December no hantupay nga agpulang ti sitwasyon kakabsat. Dito ito nga tat December nga basit ti magasto. Amen. Kasi awan no may Paskwa. Awan to no may Paskwa ang kakabsat. At pandemic, social distance, you know? But baby, you're roaring, Lord, anong mangyari sa December? Anong tut papasamak apo to no next year? Ang moyo kakabsat. Hantay pa'y nadanon, di gito yung bulan, ngem ni Apo Diyos at dadyayan. He is already in your tomorrow. Amin na pagdandanaga may panggap ti future. Amin nga pampanunuto may panggap iti future at dadyay ni Apo Diyos ang kakabsat. Isungahang ka nga lang agtalag ti bukod mo nga panakaawat. You come to God and say, Lord, I don't know everything. You know everything. I don't know everything about tomorrow, but you know about tomorrow and you hold my hand. Iso nga Apo, ikamang ko ti biyag ko ka, tananumuak, nakapuyak, narasiken narukop, deti biyag ko Apo. Iso nga bitbitan na, Apo, tinglem ti ima, precious Lord, take my hand, and lead me, dear Lord. And you know what? Once nga intalit mo ti Apo ta biyag mo kakabsat, makitam ti panangurnos ti Apo dagiti sitwasyon in ways beyond your imagination. Kasla kung maitang alawas, Domingo tayo dita kakabsat. No, adyaman dagiti panggap mo, turungem tonight, before you go to bed, before you finally close your eyes and pillow your head on bed, kat ko na maturog kan, agtugaw kang agkararag kat kunam, Lord, ibinsa-binsak nga i-commit ken ka dagiti activities ko itang alawas. Tunubigat Lunes, kastoy Apo. Tunu Martes, Merkules, Webes, amin kakabsat. Amoyo, amin, digito nga aramidag every week, before nga madanong ko digitoy, na ikararag kuno ko ti Apon kakabsat. Isong ano, anyan to man ti pag-outcomean na, anyan to man ti pagbanagan na, haanan nga agwori di panunod ko, kasi amok na ti Apo, kunaknukan Lord, no anyan, tuman ti outcome na, bahala kan, hasta importante na i-commit ko ging kan dating aramid. Kat aramid ang Apo nga di main sa saan. Iso nga, direct your path. Kasi ti Apo, He cares eh. Pampanunutan na kay, kadwaan na ka ti Apo. Number 4, kapsat. How does our Heavenly Father show His care? He is with us. He is with us. Kadwaan na tayo ti Apo kakapsat. Amen? Nagmayat ti adakadkadwana, amen? You see? Shelly, di ba nagmayat ti adakadwana? Amen, Shelly? Di ba, Em? Sarap ng may kasama, kahit minsan mag-aaway, pero at least, di ba? Kunada nga rod kat, love your wife, kunada, MM.
Amen? Love your wife. Oo. Ngam no, hamo maayat iso na nga kas wife, kunam kanugot, love her as your neighbor. Oh, di ba? Love her as your neighbor. Di ba? No hamo maayat nga kas neighbor, anan no ka? Love her as your friend. Oh, di ba? Ngam no made, love her as your enemy. So hanggang makaliklik talaga nga whether ibilang mo nga asawa, wano kas la karubam ni Shelly, wano kas la friend mo lang ni Shelly, wano kas la kalaban ni Shelly. Ay atom tulat ata hanggang makaliklik love her as your enemy. O di ba? Di ba? So nga nagbayat ti adagad kadwana din amen. Amen. You see? So how much more iti apo kakabsat aya. He is with us. Kadwana tayo iti apo. Kada mo yung in life kakabsat, dahil kat mabaling adda digitay kalkali kaguman tayo mo hanadakas na itad ti apo. Adda digitay tartarigagayan tayo di pa nagbiag. Hanadakas na itad ti apo. Ngem numan bilang, dahil kakabsat nga kwento, no bilang han nga itad ti apo, digitay nga tartarigagayan, kupkupikupan, kan kalkali kaguman, han ko mga mariknam nga kaslahan na kompleto di biag mo. Because there is nothing in this world that can complete you. God is already enough. Ti presensya ti apo kakabsat makaumanay na mo ino apay. Because amin na ba nagtirabaw ti madaga kat temporary yumet? Kaya, lumasat lang yan ti imatay ti kwarta, di ngamin? O, deti balay, di balay nga paggigyanan tayo kat apay itukot tayo kat di langit kat sa amot kakabsat, ayan? Kaya't kung nga itukot di langit, deti paggigyanan may kakabsat kat nagmayat din sa gana ti apo. Anan wag ko madeto, ibatik dito ya, amen? So, amin na ba nag-temporary? Iso nga mabalin adada digite AA munday ti panagbiya, kanadakas no ito ti apo. Because every good and perfect gift is from above. But just in case hana ito ti apo kapsat, you should not feel incomplete. You should not feel incomplete because the presence of God is enough. Sufficient di presensya ti apo king ka. Nga di ka adana king ka, adaman digite awan ti biyag mo, ngam di ka adana, umanay. Let me prove my point. Basahan tayo di Hebrews 13:5 and 6. The Bible says in Hebrews chapter 13, verses 5 and 6, kasi nga hindi ko na di Bible. Let your conversation be without covetousness. Mapugaw kumat kinaagom ka na kayo ko na. Be content with such things as ye have. Mapnag ka ti addagan ka. O, noan yan tuman ti awan king ka adat itad tulat ta ti apo amen? Ngam noan yat addaging ka ita, mapnag ka. Noan yat awang king ka, thank God lata. For He had said, I will never leave thee nor forsake. Di parang sinasabi ng Panginoon, apay, kung na ti apo, no awangking ka, digiti nga banag, apihan ka naragsakan, kat addaakan ka. O, di ba kakabsat? Hangkad makaumanay, ti presensyakan ka, kung na ti apo. Hangkad makaumanay, ti kaaddakan ka, anak ko, kung na. Alagat no itad kunto, digiti king ka, alagat agyaman ka, ngam no, awaman kan ka, digiti nga banag, itata, hangkad dapat malidayan ti biyag mo, taumanay, dahil presensya kan ka. That's really true, kakabsat. Mindset lang yan talaga. Mo hindi pa nagbiag, mindset lang nga talaga. Kasi no wrong di mindset tayo ka talaga nga maperdi, iti pa nagbiag tayo. Mindset lang. Nga makita tayo nga di presence ti apo. Ulitan tayo nga basahan na yan, Hebrews 13:5. Let your conversation be without covetousness, and be content with such things as ye have. For He had said, I will never leave thee, nor forsake thee. What a verse. Nagsampit nga kari kakabsat. Balunan nyo deta kakabsat. Iso nga anyaman ti pangiplas-plastaran mo no, madandano, anaman ti magmagtengan ti biyag tayo, gapo ka dito pandemic. Mindset lang. Apo ko na. No, goyudon danto ti lugan, kukot awang pagbayad ko na, apo kat awang mabaling ko na, taan nga rot, kat jakmat plinano nga maawanan nagtrabaho, no, jakmat plinano nga krisis. No, guyudon na titulugan kung taong pagbayad ko na po ala, sikang tot makaamon ng di presensyam ti biyak ko apo kat umanay di dyan. Temporary yula di gito'y Lord. Lumasat dalang kanyak, na ipaima lang kanyak, sikagat makaumanay ti biyak ko. He is with us, kakabsat. Not only that, kadeti He is with us, we will not fear any evil. Awang pagdanagan tayo. Kitam di verse 6. Ano yung pagkitaman na gayem. Dito verse 6. Mong deti kakabay ko, gayim ko deti kakabsat. Amen. Oo. Verse number 6, kunana, so that we may boldly say, the Lord is my helper, and I will not fear what men shall do unto me.
DJ mo nagat, I will not fear what comes my way. Anyaman ti sumangbay ti biyag ko awang pagdanaga. Dahil ti mayat, anyaman ti aramid ti tao, panggapon ti tao nga dagas, I will not fear because the Lord is my helper. So brethren, the Lord is with us. Number 5. Oh, nyari tayo malpasan kakapsat. Amen? Mabising kay ka din. Amen? Number 5. How does the Heavenly Father show His care for us? He disciplines us. He disciplines us. Praise the Lord. Every good parent talaga kakabsat nga disiplinaan na ti anak na. Why? Because kaya tayo nga isimpa, DJ panunot na. Kaya tayo nga isimpa, DJ panagbiag na. Nang nangruna mo ti Diyos kada tayo. So no, dadadagiti pasamak ti panagbiag tayo. Kuna tayo, Lord, anat kayat mo nga i-correct iti biag ko. O, digiti preachings, biblical correction, dati message tayo, di prayer meeting, so dinengag tayo nga preaching, biblical correction. O, hantay dapat maupupay. Hantay dapat nga dati sakitan tinakam tayo no saplitan na kati apo kung kuna nga hamo kung kuna nga among dati kat kwa agbibiblia ak mo dati aggim-gimong ak ngam ide ag rumigat ti panagbiag kat kaslang babalaw hamo babalawon ti apo kakabsat no umay dagiti pasamak ti panagbiag, do not blame God. Tadim ammo no anyat na pintas nga panggap ti apo. Aya, blessings in disguise di kita. Kasi isuda ti mangiturong ti biag tayo iti pagsayaatan. You know? There may be some things nga ikatan ti apo kung kakat permi nga kupikupan jerik na, but the Lord will remove these things in your life. But don't blame God because ti apo, He knows what's best. Amo na di kasayaatan nga para itibiyag tayo. He disciplines us. Kurihirin na tayo ti apo. Number 6, He rewards us. Amen. Oh, He rewards us. Di ba? Nagiti anak tayo ko ng anak ko. Ala, pas nagbutag basa, tano palpalubos ti apo, gatangan kantot cellphone mo. Oh, di ba? Uno anak ko, no, ma-perfect mo deti exam mo, intanto ag Jollibee. Di ba? Intanto ag McDo. Oo. Iso nga mo yo, nagmayat nga, digiti anak kathanyo itid aming kakabsat, kasi awan ton ititril na kadakwada, digitan. Di ba? Awan ton trill na kastamot ti apo, isong han na itid aming king ka, tapnon, tuno itid na sagkabasit, digiti kat ma-appreciar mo, uri babatit ng ma-appreciar mo. Di pa nang reward ti apo king ka. Tano, kanayon tayo lahat nga Jollibee, McDo. Kat no ko namtugin ko na. Oh, if you will get a good grade, we will go to McDo. Ko naman, McDo, awan deta, nasuya akong gunanan to, kakabsat. Iso nga, do not give everything to your children. Di ti lesson na jay. Tapnon no, inutam, ayan, o anak ko, no, kasla ko man ni Sir Erwin, kung na Ansley, no masursurom deti duwa nga kanta nga to karon tanto di maxes. Oh, di ba? Ket no hanakan kanayon nga mapapanta maxes ni Ansley. Agad excited, jerit na nakakapsat. Ngam no kanayon na mapan di maxes agad. Oh, that kukam lat nga ro ta maxes. Nanaking kata nasuya nga ro den. Amen. So don't give everything to your children. Kastamo ti apo, han naman nga ited amin at once. Kakapsat. Ngem tap no ma-appreciate tayo di pa nang reward na bigay labor of love tayo. The Bible says in Galatians chapter 6, let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. Serbi tayo lata ti hapo kakapsat. Kaya, agtalinaid tayo lata iti hapo. Amoyo, dito iti may isang closing words nga kuwag kada kayo, closing word kada iti sermon tayo kakapsat. Kasi amoyo, dumtang namin ti time nga, di ba, adda digit na-question kanyak, idi nga Christian ko na, pastor ko na, how come? DJ Tono di question niya, how come ko na faithful lak ti apo? Karkararagat, mangmangte, dati tithes and offering. Ngam no kitak, dagiti unsaved, dagiti wicked, kat nakadakdakas, dagat, pero nga, prosper da pastor ko na kat naglalastog da pa Kas lang dati pangasandak pa As if nga ti ibagana, DJ pa ng pangas dagat, alaman, sika, baptis ka, biblia ka, alagi nam tabiyag mo, samantalang siyak ni, diya kapilya. Diya Biblia, awan Diyos nga bigbig, kung kitang tibiyag ko, samantalang sika, ala, kitang manita. So, siyempre kakabsat, maupay jerit nam, di ngamin, nga mamuyo hanggang maupay. Kasi kung na di Bible, di Book of Psalms,
I think that's in Psalms chapter number 55. Di dyan di Psalms 55. Okay? Kat kunana jay nalipat ako. Ngam di kunana kat I have been young and now I am old. Kunana. Ubingak ngam itan lakaya ko. I have not seen the righteous forsaken, nor his seed begging bread. Agbiag kalata nga nalintag. Aramidom lata jay right. Kasi adati Diyos. There is God. And He's your Father. Kat kunana jay Bible, jakpay nakita nga dagiti nalintag kat nabaybayan. Hindi ko nakita na ang mga matuwid ay napabayaan sila. Han nakabaybayan ti Apo, nagbiag ka nga nalintag. Surutom ti pagayatan na. Nor his seed begging bread. Jak nakita nga dagiti anak dagat nagpalpalama kunana. Deta kakabsat. Alaan nyo deta nga verse. Tapnon isut motivation ken conviction mo nga agbiag nga nalintag. Ngagserbi ti Apo. Nga hangka pasulsulisog tinainlubungan. Hangka payay ayos ka dagiti nainlubungan nga tattao. Agtakder ka iti pamatim. Pagbiagam ti sa uti Apo. Agbiag kalat nga nalintag. Deta lay pakita mo. Psalms 37:25. Tangamin ko na ti Bible. I have been young ko na ni David. And now I am old. Yet have I not seen the righteous forsaken, nor his seed begging bread. Dagiti nalintag han nga nabaybayan ida. Kat dagiti anak da handa pulos nga nagpalpalama. Pagbiyagan tayo kakabsat dayta nga verse. Pagtakdaran tayo dayta nga verse. Ti Diyos kat saan na tayo nga baybayan. He will reward us. Dati nga naganap, faithful tayo ti Apo. Kaya, amen? Tito Moises, Tita Teresa, faithful tayo lata ti Apo. Tito Sunny, and the rest of us, parents who are here, Preacher Glenn, Erwin, John Ray, Tita Corazao, every one of you, faithful tayo ti Apo. Habang nga datayot aglakam ti pamendisyon, digito ito anak tayo kakabsat. Isudan to iti pangibuhusan ti Apo, DJ reward nga datay kumatmang lakam, ngam isudan to aglakam DJ nga blessing. Kat no ag-disobey tayo mo ti Apo, baka digiti anak tayo mo ti aglakam, digiti nga panaplit ti Apo. So nga, let's be faithful to the Lord. Maudi kakabsat, number 7, the Father's care for us, He comforts us. Liw-liwaan na tayo ti Apo. So nga anyaman pagladlading itam ita, anyaman ti saro di pusong, anyaman ti kasla complain di riknam, kakabsat ti Apo, makaumanay di panang comfort laging ka. His Word, His Holy Spirit, His presence, the Lord will comfort you. Amen? Kat among, haman nga komportable tabiyag mo, kaputa adot irritations, adot dagiti makapasakit, ngem je panang comfort ti Apo ken ka, punasan na, kakabsat, punasan na kat pokawon na digijay saem diriknam. Punasan na digijay kasla complain ijay panunot mo. Erasen ni Apo Diyos, baban di panang comfort. Lawlawagan na, palag-anan na tariknam. Tapnon uray adda digitoy, di ko na ni Salmista David, Thou preparest a table before me in the presence of mine enemies. Malagip ko di ubing, inungungtan ni nanang nakakabsan, binabaot na, okay? Hindi ko ang pananganan, kamanganan, kung na di nanang na, kung ko nagsangsangit di ubing, stop crying, kung na di nanang na, nagsangsangit, nagsangsangit, lamangan ka, nagkararag ka pa nagkararag di ubing, Lord, thank you Lord, kung na, that you prepare a food before me in the presence of my enemy. Kung na nakakabsat, ibilang namot ni nanang ng enemy nan. Kadagya man nakapo, dataraon ko ti sangwanan, dahito nga kabusor ko. Kung na nakakabsat. Di ba? Isong amom, uray, ado, dagiti bumusor ti biyag mo, dagiti banag nga manglawlawlaw, nga makapasakit ting ka, jay comfort ti Apo kakabsat, punasan na jay sa Ama, punasan na jeliday. Punasan na kakabsat. Amin, amin. Deta comfort ti Apo. Iso nga iti dayti nga gundaway. Kalpasan dayti nga message. Sapit na riknayo. DJ panakaya si dig ti riknayo ti Apo. Naya si dig ti biyag mo. Ti panunot mo ko na, Lord, ganyan ka pala Lord. Grabe. Thank you Grabe. Salamat Panginoon. Amen? So I hope na blessan tayo aming kakabsat. Kada iti message sila tamalan.
To God be the glory. Kumararag tayo. I'm not sure na dadya ni Pastor John. Dadya ka isuna. What? Okay, let's go to the Lord in prayer. Manalangin tayo. Naindaklan nga Diyos, thank you, na iti lesson mita nga malem. Nukitan mi ti lubong apo adut pakaupayan. Adu dagiti pakaumsiyan. Adu apo dagiti pagtarayan ti panunot. Na duma-duma. Ngem apo, thank you takadeti nga message. Nakita da ka apo. Nakita mi ti ginasiasin no. Nabigbig mi apo. Nga yes, pudno. Nanumo kami nakapoy. Narasikan naruko. At pagpatinggan mi apo Diyos. Nga magyaman kami ta sigagat amami. Kat digito'y naadal mi nga pito. Digito'y apo ti inka aramidan iti biyag mi Lord. Han kumangag balin nga narigat kada kami, iti yasidagmiging ka. Kaputat da kadakam ti Holy Spirit. So ala, bendisyon ang digiti nga kakabsat apo di Hawaii. Adayuda apo. Awanda iti lugar nga nakayanakanda. They are in a different place. Ngem apo da kakadakwada. Katnuan yaman dagiti magtenganda ita, tibigat ka dagiti sumarunungan aldaw kan bulbulan. Apo Diyos, awan rumbeng nga pagdanagan, ken pagpulkukan ti panunot ken rikna. Gaputa da ka apo. Thank you so much. In Jesus' name, Amen.